Spankso munyankore nakoro nyankore echawe shitamobkare owagamba kabitu wabakaresire kandi hanotera hanurwa mukuru kurekora rirebire nyowe ninyebuza omuntu nayenda ki otatina yeah. Anyway, you gonna go find you, my baby mama. Yeah. Angelina, yeah. Yeah, utashanga na shandire. Yeah. Okajendiwe wasigota siwire. Alright, abakutureba amazina ni MC Mashweko kandi nabakira barakutureba. Program ne kibozi nkaburijo kandi mwebare kugumana mu watching Ankole Media TV, mwebare ku followinga, mwebare ku subscribinga. Gambira abanywani bawe nabo bongere ba subscribinge ba sharinge sagara ikintu cyongere kubonera kimwe. Ninyongera kusima abanywani banje kandi abarufuteka mu center mu program age haba Semanda Phone Solutions abone kugambira burizo bantu bashangwaho muri mbarira Yuwano nda kugura isumu ninga shoro kwenda kugura kushubura amasumu no basa kwa no bashyira no bashangwa wahingura BNK amahando go gwashumantare mu kizimbe cya BNK wahingura Centenary Bank amahando gwashumantare mu kizimbe cya BNK bari afro ya hansi ni room number B037 so no bano bashyira sagara babasa kuterereza business ninga shi mukora business yongera gukora sente kandi kubarabura muno batera namba yabo ya 0758 218 mwena 0 na 58. Alright, wabare mnonga kandi erizo bana baretera umusheja wa man n'umushongozi wa man ari aho mu Western kandi otere music kakwata buri hamwe so erizo bana agenti katumurunde tumutayayiseho base kubana aganiraho n'aba fans beye nangwa ni mabanda bakwa bataka mumanyire mongere kumumanya kandi mongere no kumufollowinga platform zeye kama akira turamuseho ahasigara tugumize mutwengere mu mesho sebo nakwakira azimaniye na nyena cyara MC Mashweko nasimirwa kushanga amazina Mr Sparks 256 kaborijo barebe bankore Media TV nashemerwa munonga mazimo kugira ngo kejesha handi yo ningamba nimwe muri yo numundeba so ndije munonga wabare munonga Sparks nozarwa nkahe Mr Sparks 256 ninzarwa muri mbaro munyakayo jaho Nyarubungu icyamba cyetanya matojo konka kunabire ninkora akora waho nakura nyine mu talent yanje yo kweshongora nyensya nahindura amazina gawo genyine ne bakweto sina genye nago buzarwa mama na tata bampire mbanyita turya singura Esau atika babire bakwese turya singura Esau bakufitire no mukanisa bakushikira mizi gabo so kandi hatawa cyo wagarikiye kaza kweta Spark 256 hatu nuhura n'izina turya singura nchimanyisa ngo eshayona bakamba manyango eshayona nde yasingura mu binte bya biensi shanga nazo ni maisa cyo kuhindura amazina hatu nureba nutambura no murembe kwenda ngo fitting umurembo guruhu ya kandi abwo nureba you should not remain toine kuguma mu kituru kimwe kipesha apana you have to change uhindure muzina ni utambura murembe nakwetegeza wagira ngo nurga ciceka cye ecweka cinkurugame cyarumba cyetanya matojo omurukamba gwetanya Rubungo then Nyakayo division imbara state south okuno yo watandikire nko kushoma ukiri muto okweno nashomira mazima nashomira abo kuba mwene kare nyo ndi omuntu wambara watandikire cyo kubanza wasoma na nkagazarwa mbara nashomero witukatukura ho primary secondary nagishomero witu Kibingo stiru nargayo nashoma ndiyo ndo mushomesa ni ibintu cyebo wakozire mu primary aho kiri kushoma mu primary kiri kushoma ni ibintu cye ebyakubireho ebyo kujya tumbweno omukushoma kwanje ekiti kirinyeba amukushoma kwanje nubasa kwa bya bibirye birungi na nebi haturunge nibyo behe kandi bibyo nibyo behe
ebirunje byambiro no kugira ngo nkanye ndyo mwana w'amagezi nkasinga abana ku rugo munasare mpaka mu cyamushanju nagaraka nagumuza munaza no mu secondary still nabatera mpaka na marasinya fondo kubo kubanza icyo ne kirunje munonga kandi ya munonga kandi ikindi atwaza nka side y'ebe byabiraho imboko kambatera imboko nyinji munonga muntu bakabatera no kubacwekereza bakabatera imboko konka ijana nashanga ngo imbokezo mazika bakazine zo bazine kigenderwa nzabenza kwindwa kubanza yes zazipindwa kubanza abo kuba nkiza nahindura hishomero kandi yo muri ya government yabona abashome yabinji bakukira kweta abona bakone konka nijana argayo nazo muri ya private ati nashanga kandi system hindukire cyumwe imboko zabe zindi nakwatara inaho nonatankiri no gukora munonga kusinga uko nabenda ukuri okay ataho kwarize primary wazo mu secondary secondary wagishomera nkaye secondary nkagishomera mu ishomero nangwa atari ryaho ngo nerya mani bari eta Bishop Stewart Vocational Secondary School ryo ko kibingo konka no nashomire kugira ngo ntagamba ngo teri yamani konka like amageza guna yonyene gakagarye go kuntwara nka America shana kushomerayo so amagezi gaho kandi garenga ishomero konka karabiro kizo warimo kacarenginga muka master mu class imirundi ni myinji munonga master nkambuza nkikibuza je atato manyere ati nhomu wakateka nchaka manzi kiriti kango rero research ati kango rero research ati nchaka ni kwitera ansa ningo mura yagira ati yakangamu atari yayunkonisha tuwano kimanya kigambi nkebyo ati noyomba jatukare kibuze kiyaga mutsigarikimo konko shanga ati we om secondary ukiri aho rukushoma ubu bito ine myaka nkenga hewe mu secondary nangwa nkanye myaka nke 10 wawe ecyamani 10 musini ya 4 nkamara sini 4 so myaka yawo nke 10 mwe uri mu secondary no shoma no manyango mu secondary mwine mu speech day mwine mu ebintu nkebyo mbwenu embaga zaba OBs welcoming nkebyo uko uragira honka welcome party ninga shinka speech day okeshongoraho kugira ngo bundi ubanze gira iki wayereka mu kabantu kiri muto mukake ati nyowe unanka umuna bindi ya secondary kijana afuna umugisha nayo simba habwa information entertainment prefect kandi uburuna businja iguru 97% una nyesimbire na wakarra namaranke burunka bishatu narra why abana bakambande bamuni kunde imitu byo kwakitinga ni kunde imitu byo kweshongora achiba nko mukoro ngachi ninye MC ninya kinkebyo so talent kabera mu nkabandwe mu clubs nungiza interact zachi so shanga ni ikintu ninchitera higuru kandi still nyokesho cyane cyo kubanza ikina niko nkakija nacoza ahubwo nyuma acerirweho konga nkatanuka kukikora ndi musini ya 3 umageza abandi kwa bari kuyano bajoma bari muza impuruko formula za chemistry nyunka ngo ko hansi mpandika hakantu bakigama ka carbon monoxide nyunshuma tiki nkwatamu mpora so kitunagumana building aho atokwe kandi wisha wari ati no kiturum cyaro ninga tunu town ati nintura umutawunira iro mutawuni so process eje wisha yo kushoma wagihendera ukagumbuza mwaza university ningo ko kaza level waje by the way so far I think ejisha ndi ya campus kandi yo ningeza okongera bitabo byanje nani nkugambara uti nyonka nditica nishomesa ndio mwigesa wa primary kona hereze nija naza Bishop Stewart kwa PTC mkibingwaho nashoma obushomesa bwanje myezi myaka 2 naragayo natanka gukora umutawuno mbaromu so hate ni uri umwe abantu bari kugabira abana bito bwenge kubahabura kubahereze kibatari kumanya era nukukire nabazira bina abana shomere nko bandu mundi yandu boominga yari nyine vibe tinkuza muri body shomero ryona so wanombuza ki nija nayongera honta ati ndiya campus erana nagambire ya campus ningeza kufuna kongera bitabo byanje ya otyo ati rero hataho music wisha wagitaha mu bwireke atukutaha jo music cyeshongo kina gambe kina tandukire kuba kwandika ndyo ko munanga mu secondary kijana choze 2020 omuro lockdown naho aho mu lockdown atunura lockdown kiyagireho
hija habamu okusharwa hamirimo yititwa beturu yes hati nanye nazaho naronde cyo gukora cyabura kanyo mukama hino kuyabira mbere singiro bwirobwe nija nakwata nafunamu akasente mwenu mukama hine akablessing ebintu byanje nabe ninkora ngabanye nabana banje ko mu cyaro cyo baninye shongora mbaje ko umwana uri mukambwe utegereza kitoza kushoboza cyeshongoro cyawe ya mpora nyonkanga gacurundira tayito nganceta nayitayo yo jorinze navayo bazo tereza makapera k'cyeshongorejo konka as time went on of course tayito yacu kija yahinduka icyabe nayitayo na kino naketa we bande mu kugera no manya first experience mu studio nayo ryaho gumiri kandi nyebuza ninko bitwazanta atutwakireyo producer yanje atapana atatu nayitayo atereka tukirete mu style ndijo cyahinda hindukire tayitebire we bande mwenu kali tubesa something like that konka it was a Ruganda song mukubanza nkanyendanye shongoro mu Ruganda konka time went on nije natural realizing nashanga ngo tujye mu Eastern Uganda we need to support our language, we need to uplift our culture. So nasharamu bakino makita manyankwe no bishonga byo kubanza bibiri biryo mu Ruganda konke cyaka shatwa aho nanye nkabyama naye cyaka najante ikindi muticho so atanata tereza kapera keke kiwabandeze okay sishonga jena oh no Mr. Sparks Asronda beat yakakutemu Magic Studio we run this Mr. Sparks oyagala omutegera second down listen to the tune muganda wange yoze nayitayo kati manyi je nvudera ne jengenda bamitima mibali kateba genda bakola bingi tulemo genda kati amanyi tulinanga guleda abo bakimanye tuchali mugenda mbera ne mikwano jange samune bulenda kati zirop zikuba ne mu Luganda bali no kimanya tuli bana Uganda tezino zirop zitutekane mu Canada abo tugenda banyiganyo nga bulenda yeah. So it went ate obwirowe like 2020 akara beshongoze nkaba Rasta Chaz bakaba reshongwire Sister Charity Giyoni Megatoni Martin Rage Tipo Ruba Omega nabandi binja bari bayishongwire kandi bakwasire iwo bwirowe 2020 abakikandi wabiri urkweshongwire Uganda ato bwirowe 2020 nishonge ya resere nabanza kweshongora mu Ruganda abo korode twatwachipuruvingire ngo ornyankore nurubasa kwata urweshongora kakwata iwa bakiwabize ta akangarizo mu Ruganda. Indeed I was liking the songs of those people, the Martin Rage, the Jack Kazire that time eating Megaton konka hati nyowe noreba ko kandi ndigere nkoro kurga kandi karukurgo mu secondary bikurgo mu style za college naki so atoshango bwirobwe akaro hakahangisano akashobora fika make ariona leta za kutama za kachimaza ati my mentor that time was fika make ati nashara munanye ntambure mu fika make jenen zamba something like that ati nanangunyisho muri ineje konka kuna study ngire narebe ruho finally nare ngo runyankore nuyishongora kandi usinga n'abaganda so ataho nacyama nazo muri nyankore so kucyama wacyamira akeshongoro cyakanga jana chamna akishongoro cya kashatu kikaba nikigira ngo kiteza kapera kacyo kawakiri nango shikanchi kwata hasi ahambira zensi ine nko kubyizere bikanga kugenda muje nkanye n'abanywano banje bija bancankaranyamo naga na ntayiceshongoro naketa kimanywe kugira ngo umuntu mwamwe no kumutikirizangana reka kugambira nshonga iriyo ne leta buzubu bwaba hagati yimwe so naketa kimanyo umuntu ukigambe kikoreki kimanyo akeshongora kankagenda gati Sparks so munyankore nako runyankore echawe shitamo bukare owagamba kabitu wabakaresire kandi hanurwa mukuru kurekora rirebire nyowe ninyebuza umuntu nayenda ki echari kwenda kigambe kimanywe akigambe kimanywe akigambe kimanywe
achigambe chimanye yes yongera obuto ate aine kinde kiri kukira kuroko mu ba fans banyu nenga shombe shongoza bamwe barako yangoma shongoze kundo kukunyiza nkate shaheze hagire kutwatabukamu shaheze waragawe kanotandikiraho mashweko akankoreki mashweko yo muteme ningari yo gaya ryoko yakankora why awachikuru kweshongora sometimes okashanga ngo umuntu yakonyeze rukwenda ngo muteko mukeshongoro omugamberemo hatu noroburo bwinji abantu abamwe engere bakuruvenjingamu te kushana konga titunka beshonguze sebo you have to revenge yewe nekoreso munwa ukaruvenjingo no bwakota mugambira izina nangwa konka we yija kachurra mazima na matu konko gumushaka nagama kanye yes atayija koraki ayetereza orobarya orije yaja atsebo nsasara ninga nyabunsasara mugarkara yini so ebare munonga mazina nabaga mantene musema shweko kandi program nekibozo nkaburijo tuban tugenda tukuganira mpora mweshongozo rukureba ahari gire ningashe okwatandikire kandi na hata heyo yahika bitu njya kubagambira nti hariyo banywanu banje aba nakore photography nakore videography abo nabone bama barufitse ka musento program eje kandi wabana uruko ino bugenyi ningashi urukwende bishane byona byo bugenyi bwawe ningashi byo kweteza burijo no basakwa no bakirira nibashangwa muri mbara rukwago plaza abandi nibageta kashaka wanoza tax park ningashi hakubuzabuza notera namba yabo ya 0 tanina 229 00 ahasagara yongere kuganira nabo kandi bino kwatagana nabo mukore business ningashi bakuyambeho bintu byamagenye nkebyo batakagaraka kusera ningashi obundi kwata mukoro gwawe gukaburayo so mwebare munonga ntugumiza mu mesho kuba yashuze cyeshongoro yecyo kije kiri cyo nyankore wija wakikurasa cyeshongoro ki ekisahate cyo twinire byeshongoro nkijana tabindi byeshongoro bitatu ne byeshongoro bingahe asofa ine byeshongoro nkikumi ne byeshongoro nkikumi ebyo bine video ninka bingahe ugamsajja mazima video nyine moyonka video nyine ninshonga ki kushango ine byeshongoro 10 oine video yemwe ninshonga ki eri kutumota gukora video ate nshonge kushanga ngo video ninche kandi audios ni nyingi no kushanga ngo toyine muntu kare mwenu toyine muntu arukwatamu ati ninye mweshongozi kandi ninye manager kandi ninye promoter atoshanga ngo center zinkufuna nyina manze nstambuze nkahi promotion zinjire ndiyo ninshoma ninye mushija ninye mukazi ninye mwana so norangu ninzana roles z'abantu kamukaga konke kindi kumanya time comes ndiyo ninjaza ku stabilizinga so hate ikindi kwenda kubuzaho either nka manager ka kubariyo ko ninga ene company eri nkokwe ene management eri nkokwe kwenda kusigninga no basa kugikereza ninge yo kurigera hato ko rukwereba noreba ngo no basa kukitereza nkayo gumonoke no koremermo yawo kuno kuno no tamuze kintu cyawo nkayo onoshi umuntu arkwanga nkecyo bonaryo icyo tindi kubasa kucyanga of course umuntu woryo kwera ukura noreba Mr Sparks no umuntu arukubasa kutera music karabaho ninga nakweshongora je ninga nore cyakora nico I'm free man, I'm welcoming such people kunkwataho asiga kintu tukakitera nitwe tukabanka bari tukabantoreba aho apande yeah akeshongora kasa ko twinire no kahe keshongora kasya ati ninka bibiri abo kwabushohwire bukwenda kukuratana akamwe mbaketa on my body kwakorwa Nzagi Beats Alpha Music nakajena kawati otatina yeah anyway you go find you my baby mama yeah Angelina yeah otashanga na shandire yeah okajendiwe wasigota siwire usinjo wanje bwashara mukweshereka
ekiryo wanje on my body nimpura byashobire adone biwankozire kahama kanje okutimpamire all my body nimpura byashobire done biwankozire kahama kanje okutimpamire yeah akandi nikaye kandi akaro ati mbaketa rugabere so kunjiraho nareba ngo mbaketa rugabere abo kuba ndebere ngo no kwandabona ko imbere y'erigenda so nindeba nyine yo muci wanje aho nenda kwija ku mutware sha yona konka nimuraganusa mugira yaro narya nurya konka mugira nti esha yona inakutwara noza kunchiriza nko kundi kwa kuryo kurya obutura kwa kuryo kuteka kabaragara tukagirya tuza kugiteka kwa kuryo kujwara rugabere nza kujwara nastama nandika kishongoro nango akakurwana ko still producer wanje hasara wabandize kunshoreze byo kubanza ndo kweshongoro mu ruganda yes najya ntati kanze nawe at least munagereyo mwijukeho kagena kabati Mr. Sparks na hasronda biti me and this guy we run the city ahabwawe byonna mbikugabire baby niteka mbikugabire nakakubo kujwara narugabire baby niteka njijware ahabwawe mbikugabire baby niteka mbikugabire nakakubo kujwara narugabire baby niteka njijware ahabwawe you belong to me I belong to you chihemwe jorango okukunda timu shango you belong to me I belong to you that's it iwe cyune nunungeje mazuma ninunge buzuma iwe nk'iwe ebeshongoro byawe ukuru kuheza kubiya mu studio obutahi ate byeshongoro kinkoza kubiyo mu studio ngo kuna nakugambire management promotion nerinye ndio neri nyinji konka ninjeza onyonko muntu so actually process ejo ya industry ko tandikire rukushoze byeshongoro byawe toine management toine ki nebizu bice byoshangire mu industry ya western ngiyo muntu otandikire 2020 kwitso bwiro ubu kugira ko kwasire nibizu bice byoshangiremo bizube mishangiremo byo mbyabi byinshi konka nimbasa kugezaho nkugambere nkabice cyo kuma chabyona n'abanywano babi ngashaki bakwita fake friends you are chilling with boys but after some time bakurgaho hatoshanga kandi cyagugarire nyuma abakwana kintu kibi kushango yinabanywani abakuza kushyanyensya kandi bakakuretera wakora when bakudispassing abakunagaho bakakusuga mu mwanya at least tutandike naba enemy koko inabarabe nukura ubinira amagezi mpora konka aba enemies ushanga mujazinga konka final ushanga yakorebye ati ugaruka inyuma of course ati nawe nakugenda akushishe umba followers abaye bakwaseremo ati baje ngo nukwarishi bakoreke then ikindi tujya tubaraka sente ushanga nunda gukora nka interview ekinde kizubu mujo shanga ngo ati no inanke sente zo kuza nka interview nkejo ya TV nonda kuzakora ikishongore kindi konko shanga sente zabora abeshongozi mwenu no batshoza munonga ato shanga iyo wanu ugize nko kutandatandika chikugumera so abantu abari ko heru noreba umwishongoza aboniro ura wamwegomba jwire jajwira konka mushawe nabayitire mu sente nyingi aza kuza kunyerra mazima chikugumeramo ate naneshaba turukwiro kwendera obanzoga mbere abantu bakubasa kushanga music yawe aho bakubasa kwiha music yawe yona amazina ningarakanga kuspellingira abo kuba winjimbakira kuborabora so amazina ni Mr. Sparks 256 ngashino masa kuteka mu Mr. Sparks Uganda 256 code ya Uganda yitu then Mr. MR Nkaburijo then Sparks teriye yiti yinsumu ningashe yemero nke yamashanyarazi ni Sparks SCPA then double X SCPA then double X
ati UG then music ejo gishanga platforms nkezi twineho nka Mudundo twineho Howbiz twineho YouTube twineho TikTok twineho Facebook so borhant hona wechikuru wagenda ukatamwaza Google ukatam Mr Sparks izina ryo nyine nakugambera nureba bakureta tutandikiraho ikintu kitera injambaje niwe ejo baje nyinsi ya nane kushaba Mr Sparks UG 256 oyo he yabantu bugambo bwabo nkabibiri bushatu bwa muheru kandi rukubasibura no kubasibura bari bankore media na ba fans bawe turukwendera abare bankore media TV mazima ni nsima munonga ntine bugarikiro abo kugira ngo numugumane mukurata za program zitu subscribinga likinga commentinga kandi naha murundogo mutebwa ekimubene mukore nyuma nabwo sitimu garake mu kikore then obutumwa bunkusindikira abagize banje nimbagambara mu supporting kandi mugumize mungere murete nabandi kugira ngo eshaha yona ntuza kujya tukora ki ahiturukuza abo ko umuntu wo mwito kabasa agete ngo gati gufa umuntu watire infumejo ngashoro rugero rwo twazo mu Ruganda akabata kubiha so mazima mungereyo kandi wowe uryo ko rukura wareba Mr Sparks ningashi uhuruno otweno hura music yanje utakumanya namuyihankaye nambonanta tinkumanya bane namba nana ninje bahereza inamba yanje ninje barakwenda kwereze mukuru abarakwenda kwa shoze babone namba yawo nebyo shunguro byunje byembaga ayikama ising then ibintu bibaje takasente nkakara kacanye tutensa inamba nyoni I can allow all calls tibyo kwepanka manyamanya tinka cyere nabona na still I have to be with people so inamba yanje ni 0 mushanje mukaga then 05 ashatu na mukaga then 91 ejino namba yanje twazo mu Swahili ne 077 then Swahili Rwanda gamwa konka ntisi it is 07 66 05 36 91 ya aho mazima tubantu kwatagana kandi mazima MC Mashweko tinkayebwa kora musiyaho kandi nkakusima abo kiwankora ya abo kuba kwikirizo kutaya so mwishunguzi ningasho umuntu wena ngo gambe na kumara kiri nkaka shawo ncyati tari gicintu rondo y'abantu bankabashatu bana abo kukunda ninga shaba kuyambere obaramusyo abantu banje bashatu bintaka basa kubara kwebwa abintakubasa kwebwa ejo kwa cyabyo nani mazana musabazire banje abantiro munsi abo ko je tubarantire munsi abazire bakiriho abazire bona barumaze manimba baramusya aho je tubarantire munsi kantaru habo no kubanza umunsi omu tarundije weno bunakutahiguru yabo then twargaho tuja tuza umba producers banje abo ko nabamberireho kuza kushoze cyeshongora umushawe rero uko mwana wanu utandatandika n'ujo bateganisa mu bajya bato konka ureba bakuberaho so ba producers banje bona nzagi beats nanka asara arondijo ash pro so mwana nimbara musa mazima mugumizemo kandi ikintu tuza kukitwara then wangambire nkabana anyine yo abantu abakunda music yanje abakugeza kugitamba tambuza twatino nko mu Dennis promoter gono wa side zo kwiza side za kanungo kwe anyine plan rukungera umunanka ni mushaha yona then still nyine Girbo promoter na warya unakuna music yanje no mushaha wa kabwo hokwe then nyine Rwangoga Henry Promotions gwena bera kabare so nuranyi nabantu abo side abakigokwe kandi nimbafuna just online mandi yawo ndo muntu yankwata atembarga kabare jambara nanda kundeba nanda kugira ati ushanga mwenu nyebuza abo mwita kabatino wagizire kabati kare barumu konkati baba binji nko muntu naraga nko hari ija kwata uso reno wa muheru ni ndamusyo muci wanje wenga yes yeah so webere mnonga kandi mwebere mnonga abantu bawokinga program ekibozi na MC Mashweko kandi
ni mukimanya ngo nikiba kiri ahari Nkore Media TV kandi ntubantu baretera amakuru gona kandi twaretera beshongozi twaretera ibintu bingi munonga bitanu mwe baregumana mu watching abanywana banje mwena abari ku watching kiboza abari kucyagira abari kusharinga ni mwe bari kufita YouTube bambe Nkore Media mukagifollowinga ikindi kubasha abantu kimwe no kugambira abandi batakizire kugira ngo mwijari Nkore Media subscribing liking sharing na mugenzi wawe hasigare ibintu byongere kubonerera kandi no kongera kushemera otherwise mwebare mnonga kandi naimba kunda mnonga Nkore Media feel Nkore.